jango haray neɗɗo no hani o tuuba. Joni sen daari ɗan ɗo gurdam me'en no wuri ɗen ni fewdo ɗo en yii no fewdorɗen non e yii no fewdori non hiɗen reeni ɗen andi. Haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen andi wono sen daari ka me'en laggina ɗo honno kasono ɗo wi'etego sirete vraiment ko toriɗen Allah koye Allahu on dandu en naatoygol ton. Joni noon si tawi on tigui no etade no o daɗira natoygol sirete e etanɗe ɗen fof ɓayruɗen fellitani hoore meɗen natugol tongol si on tigui waɗi ko wonata saabu o natoya ton kon o natoyay. Haray noon si on tigui no renti e ɗum himo woɗɗiti e ɗum himo wattani yilanno o pottitora ɗum ene wona jahannama o ɓuuri handude pottade mum, wona jahannama o ɓuuri handude renade mum, wona jahannama o ɓuuri handude hulugol fiwata o hewtoyge, o wakkilo o hula jeyɗo nge on, o wakkilo o waɗa ko nafatamo kon ko nadoytamo kon aljanna, o wakkilo o waɗa ko nafatamo kon ka adna makko e ka lahara makko. Haray musidɓe julɓe tedduɓe si tawi woni on tigui no huuli gollugol ɗo golle ko naɓatamo sirete, himo huuli gollugol golle naɓayɗe mo sireteɗen ha gasi kono o hulali golle naɓayɗe moɗen jahannam haray haqqille ɗen gollali ɓayru en wiyata neɗɗo on o ala hakkil. Yimɓe ɓen fof no mari hakkil kaka gollitirgol haqqille ko ɗon piiji ɗi woni e ɓurdude. Haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗeɗo haqqille ko jonnira ɗen ɗe koko jangiren dina famen dina gollitiren dina. Koyen waw ƴettude ɗeɗo haqqille wawen wonde ko en moƴƴinɓe ka fewdiɗen ɗo. Musidɓe julɓe tedduɓe haray oɗo Tububuyee mo wonɗen e yewtude fi muɗum koye en andu dey neɗɗo julɗo on koyo o wakkilo o daɗa ngeɗo yiite. Ko ɗum waɗi si karama koɓɓen no maka allahumma naqqina min annar, allahumma naqqina min annar, allahumma naqqina min annar, allahumma adkhilna aljannata ma al abrar, allahumma adkhilna aljannata ma al abrar, allahumma adkhilna aljannata ma al abrar. Yo allahu o naado en ka aljanna o danda en natugol yiite, yo o dandu en kadi gollugol golle wonayɗe saabu kadi natoye yiite, yo o newnan en kadi gollugol golle wonayɗe saabu heɓoyen aljanna makko on. Haray musidɓe julɓe tedduɓe wakkilo ɗen fota ndaren nde ɗo yewtere wattende e hoore meɗen. Si tawi woni en daari en tawi hay e fus en bonna haray en ɓurti moƴƴinde, en ɓurti kañum kadi moƴƴinande ɓe wuurɗen ɓen. Kono si tawi hiɗen bonni wattane yila yiltitoɗen e ɗiɗo bonnireji. Sen daari hakkunde me'en e Allahu subhanahu wa ta'ala himo wi en ko tagiri en ka hoore leydi ɗo ko fiyen rewnu. Ngal ɗo dewal haray ko yen wakkilo no ngal wonira, wakkilo ɗen e ko o yamiri en kon. Si tawi woni a wawata haray a felnaki nde tawde Allahu subhanahu wa ta'ala on hino wi en ye en wakkilo jokken dewe ɗen bertaɗa men on. Haray ko fi hon ɗum watta si hiɗen wolira non wono si en daari hiɗen yamira salligagol, kono si salligi o gasata few ko tamama yew on tigui hikkata. Hiɗen yamira horugol kono si korka kan gasata few on tigui koye ñawlo on tuma o yoɓitoya. Haray ɗo holli taga on heɓaki ka korka, taga on heɓaki ka salligi. Joni noon hande si en daari ka fewdiɗen ɗo e ɗiɗo waɓutuji hiɗen andi Allahu subhanahu wa ta'ala himo wi en wondema yen wakkilo ñinnen ɗeɗo julde. ɗum ɗo fof ko yamiroje e yamiroje makko. Ndaare hande ka yimɓe fewndi e yeɓugol julde no hulɓini ha feƴƴiti. Telemma ka nder saare ga no ɗuuɗi ko julde nde wona e yeɓede. Fi kala Allahu subhanahu wa ta'ala no nemini en ka sera laawol hino woodi ka on tigui arata gara oto mum on o juula o feƴƴa.
argol ma wagutu heewi a nani hinno noddine, a nani hiɗa noddede ya a arka malal, ya a arka kisal, ya a arka moƴƴere. hayya alal salat, hayya alal falah. haray sa wi'ama ya arka malal hiɗa hani nande ara e ngal ɗo malal, kono wakkiloɗa ndaara ko ndaarata, miijitoɗa ko miijitoɗa, wakkiloɗa tertoɗa juulugol ngol on ɗo waɓutu fewndo makko, hara hiɗa mari ko hittanma ɓuri waɓutuji Allah ɗi. immoɗa yaha e haajuji maɗa, ko si a gayno yiɗi few si ara non juula. musidɓe julɓe tedduɓe, ɗum ɗo fuu ko hana ɗum tubanede terte, ɓayru ko e fi tububuye wonde. haray ngol ɗo tubugol neɗɗo julɗo on koyo o ndaaru bonniriji makko ɗin o sanza. si tawi woni ko nde haajuji ma ɗin gasi wo, si arana non haaju Allah on, kala waɗiranɗo ma ni on fottata. e misal siko sonnajo ma o warruma ni on fottata, siko gollowo ma on men, a soodi otowal a jonni soferjo ma on yo o wallitoma no huntira haajuji ma ɗin. si tawi woni ko nde o gayni huntude haajuji makko ɗi wo, si o arana haaju ma an patron on haɓay. awa haray faamen kadi wondema si tawi ko ni hakkunde men e Allahu subhanahu wa ta'ala, haray ɗum ɗo kañum kadi ko hawre wonata hakkunde men e makko. ko ɗum waɗi koye reeno rentoɗe moƴƴa, wawen andude kaɗo diina ɗeɗo yamiroje ko en wakkilo waɗen ɗe. joni noon si tawi woni hakkunde ma e Allahu subhanahu wa ta'ala hiɗa wakkili waɗugol dewe ɗen, hiɗa waɗude no haniri non, hiɗa tottude no tottirte non, haray wata a weddito few e moƴƴagol e ɓeɗo ɓe wuriduɗa e muɗum. si a moƴƴini hakkunde ma e Allah on ha moƴƴi, a bonni hakkunde ma e yimɓe ɓen ha boni, andu haray a borrama. ko honto borraɗa, a sendidiraɗi ko wiyete kon tono e tana. ko fiyon ɗum nelaɗo men on Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. pellet min nelaɗo on komi nelira ko fiyomi timmin jikkuji tedduɗi ɗin, jikkuji moƴƴuɗi ɗin. si tawi neɗɗo julɗo on o wakkilike wurugol ɗo e ɓawo jikku moƴƴo, haray o heɓi ko tubante ko molana. ko fi hon ɗum ɓayru hiɗen andi pellet nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makanino en fi hadis, fi oɗo o hadis ka o moɓuno ɓeɗo sahabaɓe o landiɓe ko hombo woni perduɗo. hiɗon geliɓe reponduno ɗum, ɓe holli wondema perduɗo on ka maɓɓe ko on mo ala ko wallitorte, ko on mo ala ɗum ɗo, ko on mo ala ɗum ɗo. nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makaniɓe ko wiyete perduɗo ko on aroyɗo janggo, hara himo bonni oɗo, himo yenni oɗo, himo tukki oɗo, himo taƴi oɗo, himo lorri oɗo, himo tampini oɗo. ɗum ɗo fof ndaare tawe pellet ɗo ɓeɓe o bonni ko ma o yoɓitaɓe ko o bonni ɓe ko. ɗi moƴƴereji julde ko o wanno ko ɗum ƴettete ɓe jonnite, ɓe jonnite ha hara o ala hande kadi ko ƴettete watte hara lanni. ɓayru non joni lanni ko honɗum kadi waɗete ko boneji ɓeɗo ɗin ƴettete wattaneɗa. haray an on a woni non perduɗo few, yo Allah dandu en. haray musidɓe julɓe tedduɓe mo kala e me en yo ndaaru sugu ɗiɗo perdi pellet, haray hay goto e men falataki ɗiɗo perdi ɗille. sika ka aduna ga on tigi perdi, o waway wattitade ko o perdi kon. kono si tawi perdi ɗin ɗi wonoyi janggo, ha tawata on tigi perdoyi janggo ka dargal, haray hino hulɓinani neɗɗo on. ɓayru ɗon ala hande kadi ko remplacire sinara an kadi
hiɗa mari remplace anay ɓema haray musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum waɗi si suɓiɗen ngal ɗo dambugal fiyo e reeno rentoɗen tuuben fewten ka allahu subhanahu wa taala ndaare ɗiɗo nemaji ɗi allah nemini en ɗiɗo téléphone ji hande ɗi no wondani en e naforeji molanaɗi nafoore ka noddugol nafoore ka connexion nafoore ka gandal diina nafoore ka laawol kisal nafoore ka bagnan technology service nafooreji ɗuɗuɗi ɗi tawi neɗɗo on o naatay e ɗiɗo réseau sociaux ji diina o heɓa ton mbajuji kelɗuɗi o ɓeyda sellinde diina makko kan wono ka laawol kisal en nani ko laawol kisal ko ya jokkugol ɗo laawol hisa hisina ɗum ɗo fotuno hara ɗi téléphone ji men ko ɗum ɗo ɗi wonuno en e nafude kono ndaare hande o yiyay goɗɗo no ƴetti téléphone hara ko suddiɗo o no connecti ka suudu ko connexion ka yaasi ko connexion ka golle ko connexion ka on tigi woni o ka woni hara himo connecti himo naata e ndaarugol worɓe janamɓe ɗum si wowlama woɓɓe sikkay pellet on tigi heɓa ala heɓude ɗon bakkatu gorko janano si a ndaari ɗum an debbo janano hiɗa mari bakkatu debbo janano on si ndaari ɗum no mari bakkatu haray kadi an oɗo gorko siɗa ndarude rewɓe janamɓe ɓen ka facebook maɗa pellet hiɗa mari bakkatu ɓayru ko pellet ɓeɗo no harmanma ndarugol fiika ka facebook ɓe watta ɗum holla dagike yo a ndaruɓe haray noon ɗum ɗo fof koko hana tubanede a yiyay goɗɗo no jooɗi 1 heure de temps 2 heures de temps himo noddude ka réseau sociaux hara ko fi ñoore ma ko fi yewtugol piiji ɗi tawata kanko wonɗo e yewtude on e wonaɗo e yewtede on hay e gooto e maɓɓe ala e heɓude e baraji e ɗum ɗo koɓe woni e heɓude ko bakkatu koɓe woni e heɓude ko tana koɓe woni e heɓude ko lorra ɗum ɗo sans en ɗiɗo programme ji meɗen ɗiɗo connexion ji me'en acce ɗi nafa en moƴƴa hara nafoore nden kaka diina me'en ɓayru hiɗen fellitani hoore meɗen jangugol kaɗo diina faama gollitira ko ɗum ɗo woni nafoore ngaɗan ɗo gurda oɗo aya adiɗo jippade iqra jangu ndaare wana o fi'lul maadi ko o fi'lul amr ko yamirore nde wi'aɗa sownowo sowno ko ya jangu haray musidɓe julɓe tedduɓe wakkiloɗen jangen kaɗo diina me'en wakkiloɗen faamen kaɗo diina meɗen gollitirren kaɗo dino hulɓini ha fecciti sen ndaari wano ɓeɗo fettimɓe ɗiɗo flamboji ɓe ɗenƴini oɗo jama wata ɓe sikkuɓe moƴƴini wata ɓe sikku hiɓe wawi calculde e machine calcul lorra e bakkatuwa ko ɓe heɓi e ɗum ko fi hon ɗum ɓe findiniɗaniɓe ɓe ɗenƴini ɓe ɗenƴini ɓe lorri lorra molanaka min koko mi yi'iri gite an ndeññande ɗaniɗo ha gasi ɓayru flamboji ɗin fuɗɗike fettude ɗum imminimo ka o waali ɗon o dogi o yahi o tawi woɓɓe goo o huli moƴƴa ɓen ɓe maitrise mo ha ngol ɗo kulol iwi ɗum ɗo ko hakke molanaɗo sugu ɗum ɗo yo jama on terto ɗum ɗo ko bonnere jawdi ko bonnere ɗoygol ko bonnere ɓuttu ko lorra waɗuɓe ɓen en toriki allahu subhanahu wa taala on wata ɓe fillito waɗugol ɗum ɓe waɗali ɓen yo allah danduɓe waɗugol joni noon ko ɗenƴinɗa ɗo yimɓe lorruɗaɓe si ɗum ɗo noon haɗo yima natoygol aljanna janggo
haray a fini haray a holli pinal ɓayru woɓɓe ɓen ko wi'ugol hiɓe fini waɗi si ɓe wadde sugu ɗiɗo piiji. est ce que haray a fini? haray a finali. haray ɗum ɗo wona pinal ko wi'ete pinal suka koyo o finir pinal makko ngal ka dina makko, ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude. hiɗen andigoy feƴƴino ɗo e quartier ji me'en Konakiri ɗo. oɗo flambo ko woni e fettude kon ɗum wonno hino fettina on tuma, ɗum woni sabu mawɓe goo ko ɗum wonno sabu maɓɓe ɓe feƴƴini, sabu ko ɓe ɗenƴi kon ɗum ɗon memminani ɓe nawnare maɓɓe nden ɓe maayi. an o fettinɗo ɗum ɗo hikka kadi a anda ittiri wakko lorruɗa, a anda ittiri wakko tampinɗa. kori yo tuuɓe ruttoɗen e yi aya ka nodda ɗen ɗo yo en tuubu ruttoɗen. hiɗen andi Allahu subhanahu wa ta'ala o wi'i en wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadi, ko kanko woni jaɓanowo tububiye wonande jiyaɗo makko on. haray ɓayru dambugal tububiye on no udditi wakkilo ɗen tuube. joni noon arten e oɗo tububiye wiwɗen hakkunde ma e Allah jeejumo toroɗamo yo o accane. hare no wodi ko faala ɗen andintinde ɗo, o yi'ay woɓɓe no waɗa bone ha gasa ɓe wi'a astahfirullah. haray ɓe insino ka Allah, bona insina gongol. bone on ko honto woni ko sikkugol maɓɓe si ɓe wowli ɗum o bone mo ɓe waɗiɗa e fasike few, ko ɗon woni ɗayre nden, ko ɗon woni komoyagal ngal. bonnereji ko bomnoɓe ɓen woni e bonnude kon wata ɓe sikku ɓe accanama ɗum e hoore hiɓe mari pellet ɓe accanama ɓe andi ɗum ɗo. berɓe Allah waɗanno ɗum ɓen ɓe waɗananoma. kono hande ɓayru tu wona wahayu arata jippo sakko yeeto wondema awa ko toriɗa Allah kon o accanima, faamu o accanima, wata a hoditor hoore ma ha waɗugol on ɗon bone. mi naati mi memali ko mi natali ɓuri wakkilo hara waɗali bone on. kono noon Ibnu Abbas ino maaki tuma kala nde neɗɗo waɗi bone yo o ardi yo hikkin ɗon tububiye insinagol on ɗon bone, kono noon yo jogo décision o fillitata ko bone on. kono si fillitike yo o fillito kanko kadi tubugol ngol ka Allah rutto ka makko. hare musidɓe julɓe tedduɓe, wata on yejjutu ko oɗo radio City FM wonɗen 88.1 haray e ɗengal musidɗo mum on Mouhammad Julde Diallo, jibinande Bagnan labbe andiraɗon Bagnan technology service. mawdu men on hande ko fi Tububuyee. si minitaji ɗi yoni ɗo 30 min jonnay on noddon ɓeyden humpodirde. minitaji ɗin ɗi ɓattike haray tigi tigi on koyo en andu dey neɗɗo julɗo on koyo o wakkilo o faama kaɗo diina makko dey haray koyo o andu si o faamali kaɗo diina makko o gollitiri haray ko perdi wonandemo. haray musidɓe julɓe tedduɓe, wakkilo ɗen yiltitoɗen tuuben ka Allahu subhanahu wa ta'ala. telemma ka bonnuɗa yimɓe ɓen kon ha wata a yawitu ɗum, wata a wedditu e ɗum, wata a jaɓu wonde. si a falji e yimɓe ɓen a jejetaɓe ɓe accane. haray tigi tigi on ko ya andu dey ko neɗɗo on koyo o faamu diina makko kan o gollitira, haray ko ɗum ɓuri moƴƴude. haray tigi tigi on ko yo a watta yila. a bonnino ka ɓey nguure jeejuɓe moƴƴintinon,
he ko an yo sonnajo an ɗo mi bonnima mi jejima accanan ɗum bonnantama martaba ɗum bonnantama programme ji maɗi si a wuuridiɗo e ɓeygu maɗa e hoore hiɗa bonnimo bonnere e hoore o wi'i o accata iɗon andi hawnaki no gasa onon kadi on nani ko komi nanata ɗo wonde woɓɓe no wi'a on nanayi goɗɗo no wi'a ko ko kaarijo bonni lam mi accata ɗum ɗo ha ñande dargal hay yeeso Allah mi accata ɗum ɗo ɗum no hulɓinani bonnuɗo dey nanon ɗaytuɗo on kadi no wi'a en fottoyey ton sen hewtoyi ton en aranzoyey ton aɗi aranza ɗum ɗo he si a aranzali ɗo ko bonnuɗa yimɓe ɓen kon a wi'i ko ton ɗum aranzoyte mo bonnuɗa on hino mapori ko o natiro e aljanna an kadi ɗa mapori ko natira aljanna wakkilo moƴƴina ɗum ɗo ko ɗum waɗi haray jeeju on tigi si yiɗa ñawlinomo yoɓitumo si yiɗa wujjunomo jonnitumo haray ngol ɗo wujjugol noon ka jonnitugol wona ar wiyade ko min wujjunoma o innay ko an perdinnolam few gilam fuɗɗi perdude jakko an perdinilam ɓe makay noon bone yoɓirtake bone haray hiɗa wawi hiɗa wujjunomo 50 000 addi 50 000 jonnitamo toroɗamo tigi tigi on haray tigi tigi on en torki allahu subahanahu wa taala on yo yafano en bakkatuji ɗin mi torki on o wiya miɗo accanma mi accanima kala ko bonnuɗa lan o waynodiri lanni o hetti 50 000 makko faami ka kono sa ndaari fi o yejjitino a ndaari fi o andali a ndaari fi ko mbuuɗi weli kon a ronkimo jonnitude ɗin ɗum woni sabu a natoye yiite aray a ɗayti faami wattane yila kala noon ko goɗɗo bonni goɗɗo yo eto e waynodira e jam ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude wata a jaɓu fiw wondude e yimɓe hara accu hakke wawata tabitude hakkunde mum ko ɗum waɗi hunde wotere hiɗen waɗa ka nokkureji me'en ɗum hino laba wattane yila e ɗum watta en sikku ɗum koko moƴƴa neɗɗo wona ɗo e nokkure o fokkita ɗo voyage o waynoɓe o wondi ɓen o wi'a ɓe en accidiranayi hakke ko ɗon ɗum firi kala komi bonni on accanelan min kadi mi accani on ko bonnuɗon lanko yimɓe ko ɓe neeɓi wondude si ko ɗo ɓe waynodiri haray bonali no gasa o yaha on yiitidi o alqiyama no gasa ko an adoto no gasa ko kanko adoto joni noon adintine ɗum ɗo kisa ɗo e goɗɗo mon adade adintine tubugol adintine yaafagol adintine ɗum ɗo mo kala e mo on yo eto ko o bonni goɗɗo kon yandi ɗum yo eto iwa si on tigi wi accanima lanni haray moƴƴanima goy haray meɗen andintina on numéro mo noddoto on ko 622 83 46 46 haray meɗen jenti on meɗen habbi on ko toolimoɗon ka radio City FM 88.1 ko toolimoɗon kadi e addugol publicité ji mon ɗingo yoɗo radio mo wallama ko yo wallugoyi wona yoɓe wallu en ɗo no famiren diina eno yewtiren diina heɓen ɗo publicité ji ɗi hannuɗen addude ka maɓɓe ɗo tawata koyen ƴettuɗin naɓen nokkugo haray wona noon koyen addu publicité ji men ɗi ga kala programme ko anduɗo radio nafay on adde ka radio City FM ɗo wonɓe gaɓen hino kelɗi hiɓe weli naɓidude hiɓe moƴƴi haray woɓɓe seni keyɗe wernudeɓe nam assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi ko homɓe wonɓe on to nam awa si miɗo andi si mi anda hara on seytinali nam nam nam
nam arata kamɓe woni ɗon nam e hoore ɓe waɗaɓe hunde ko man so wiɗaɗo mi sella fiyaadu labtano mi jippini noon moye ɗi joni eɓay janngude so min mbi mi jippini boko feccini ay ɗum wawani e lamdo ala simin ndi hay so tawi woni mi famali ka makuɗon ɗa gila jibin ɗon iwa mi jippini kadi mi jippini boko feƴƴini ɓe wawa la hiwrade lamdo ala simin jikki e so tawi woni haaray joni ngal ɗewgal no wawa seddude hakkude amen ɗewgal ngal hino selli kono wondigal ngal sellali haray noon min torike on min jeeji on ɓeydugol muññagol wakkilo no dewgal ngal moƴƴira ɓayru si ngal dewgal ɗo moƴƴali hakkunde mo on haqqeji ɗi woni hakkunde mo on lorridiral ngal woni hakkunde mo on haray no hulɓinani on moƴƴa yeeso ton haray tigi tigi on en torike honno wawɓe ni ɓen yoɓe etoɓe sanza haray koko makuɗon ɗo si tawi ko ni woniri haray dey ɓeɗo ɓe moƴƴinali haray ko tori joni noon komi toroto on mi jeeja on ko yo on daranno ɗum ɗo moƴƴintinire ko honno moƴƴintinirirte wana sonko tun e piiro moƴƴinta ko moƴƴi ko darangol ɗum pehe e wawɓe moƴƴinde si heɓi ke ka bolonda wakkilo ɗon waɗon si heɓaki ka bolonda wakkilo ɗon eto ɗon daron nokkugo kadi waway ɓe moƴƴinde sugu ɗum ɗo hiɗen andi no woodi ka woni e waɗude kono moƴƴina e moƴƴa few wata on taƴo dey si moƴƴay hino wawi moƴƴuda si wawɓe moƴƴinde hikkike yeeso haray on weltanama on jarnama fota haray tigi tigi on ko torodirɗen jeejidirɗen ko yo Allah moƴƴinan en haray min jeeji on muññagol fellite kadi so on muññi karay on perda few on jarama fota albarka haray mi weltanike on haray woɓɓe goo kadi senike hiɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum nam ko homɓe wonɓe on to nam ko tolimoɗon nam nam a yejjiti on andi ɗon taw on andi ɗon taw mini ko faamo ton ko bonnere waɗanode nden addo julde nden hewtude ko nden woni e ɓeydude kadi bone juulugol ka place mu'um wona ko on tigi tertorta ka juulirde si feere mum no woodi on tigi yaw ka juulirde o juula si leere juulugol yoni fermo place ma on yaha ka juulirde si leere yahugol hurgo yoni on tigi fermata o yaha o ferma yo yaha dey kori wattane yilay nde julde est ce que on faami haray si tawi goɗɗo no juulude ɗon faamude goɗɗo juuli ka place mum julde ko ɗaɓɓira ko yankinare est ce que yankinare heɓoto ɗo yankinare heɓata ko ɗo ɗum ɗo sa taw ko julde nden ɗaɓɓanteno kon ɗum ɗon heɓaki hiɗa juulude fayta ko ɗum woni hiɗa juulude ɗa yeyude goy aray ɗum ko renagol rento e ɗum ɗo fof na ko hani tigi tigi on ko toriɗen allahu subhanahu wa ta'ala ko yo o newnan e yankinare ko heɓoto kon ka julde wakkilo ɗen no ɗum ɗon heɓora berko mi faami kon si neɗɗo no juulude si probléme no arde ko yo accitu julde nden o haɗa probléme on taw ɓayruɗen gelli si tawi ko boddi wonno e arde soppamo ko yo terto ɗum ɗon ma ko lorra en tout cas ɗo ko yo accitu julde nden o itta lorra on taw haray ko berɗum ɗon mi faami
haray Allah malno en wisinayi haray musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila e o sama kala ko woɓɓe jokki haray dey ko wattango lila nam assalamu aleykum assalamu aleykum haray musidɓe julɓe tedduɓe kaka radio City FM on ɗon haray kanama ko meɗen oustaz Mouhammadul Amin hiɓe salmina on haray hande ɓe senaki hiɓe salmina on nam assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ بانيا nam cheikh hiɗon e jaam يدالك جل الله محمود وانت مدينة cheikh mahmoud ko tolimoɗon yiɗo weltana on ala e haɓude on ala e pottitade والله من كان من weltani on meɗen weltani on moƴƴa noon turki Allah yalla on ɓeydu longinde on ko ɓuri hawrude sawaba wona ɗum Amin. hawrude ni sawaba bay kanko waji wallahi min weltori yewtereji moɗon ni amin julɗo kañum naayo wono laccoyo ko no moƴƴinowo e hawre kadi o yewtiɗo yewtereji ɗiɗi ɓeydiɗo artiɓe landade ɗo nam wallahi mi weltori yewtoreji moƴƴude maɓɓe ɗi moƴƴan inchallah wona o sonnajo ɗa nam ettoroto haray duhi ɓe yoɓe accu nam sahi tawñe no woodi moƴƴa toñeji no woodi e galleji malgré sonnaɓe kadi no watte piyo worɓe ɓe mono azulmu zulumatu yawmal qiyama toñe naada yiite dey sonnaɓe nam kala kontigi waɗata tawata moodi mum wonanto ɗum haa waɗa on tigi sanction ji gono ɗon e tori keɓe yoɓe accu on andi Cheikh Alpha Mar on andi Cheikh Alpha Mar nam on andi ɓe Cheikh Alpha Mahmoud nam on andi ɓe ko yiɗidirnoɓe si jommidiri sikke wala eyi sikke wala so yii tum wayi ni no woodi ko waɗi min ko Allah taala nantiɗaɓeɗa e Qur'ana ko Allah taala wi ɗon e julɓe ɓen nam no jeeya e mandeji makko ɗi wa min ayat nam an halaka lakum min anfusikum azwaja Nam. wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma kanko waɗi jeeya e mirajuji wiyata ko fiiji hawniji ɗi Allah waɗi ɗin nam o tagi e moɗon sonnaɓe moɗon ɓen nam o waɗi e ɓen sonnaɓe ɗo wa ja'ala waɗi baynakum hakkude moɗon onon worɓe ɓe e sonnaɓe mawaddatan jiggol e rahma e yurmede pelleti ɗum ɗum ɗo ɗum kala ko manki defno dewgal ngal moƴƴata ka ɗum manki wo no duwa yiɗude moodi muɗum few sonna gorko no duwa yurminde ɓeygu muɗum sina ɗum ko tana sallallah alih sallam no makita zawwadul waludal waduda pellet jomɓe sonnaɓe wawɓe yiɗude moodi muɗum pellet yiidotoɓe few o andi haray so on tigi raati ɗo Ha. ɗum ɗon waɗata probléme ji ɗi ko ɗum sonnajo ɗon no andi ko mettata koye moodi muɗum e yoɓe accu ɗum na ko metti tori keɓe ɗum ɗon taɓe provoque nam duhiɓe ɓen wallahi no woodi worɓe wallahi no woodi worɓe wonɓe toñude sonnaɓe goɗɗo no woni a wawi wonde haala pus ɓe moƴƴinali kono noon haray iɗa duwa hollude moɓɓeygo maɗa amara woni pellet ɓeyi ko ni woniri goɗɗo sumanitema ɓiɗɗo maɗa few on tigi jibini a yinaki landiɗa on won fof ko ɗum e ko criminel yagal ɗum e toki haray yo Allah taala o fewnu suba ɓe wonɓe amin wonɓe woni yumɓetake wonko yo yumɓetake sonnama Moussa ma ko yo Moussa waɗo muɗum ko ma ko tawi o daɗa yesi gaɗata ɗum haray ko ɗon ko telema gallanɗa telema ko makan ɗon ko ɓe wonɓe juldeɗa eyi ɗiɓere ko laaɓi koy na ɓen ɗon kala ko heeɓiɓe noon tawa julde nden taw anni salalu Muhammad sallah sallam ati la salata li jaari masjid illa bil masjid Modou ala na kawta julde sinaka julde yoɓe darduɗo noon on adi sino selli dey o mara julde few sinaka julirde gorko debbo ɗo wawi julde kaduma kono gorko so juuliɗo goɗɗum ari ko mannoto goɗɗo jettiɗo nawino wattu pikke ko kanko addi bonnude Ballet. sa haafiji so hiɓe maaka hafizahullaɓe inni nam goɗɗo indi womi ari ka julde ɓe komo seenwol woni jurnude nam ɓeyni woni ko imamu ratibu ɓeyni o ɓoye mi leetu ɓeyni won tigi tigi o min faamo ko sanction maɗa on ni han leetu ɗon ka julirde woy ɗi tawno arno law na imamu o seenwol tawataɗo julde kono ɓaya leedi cheikh mi jaɓana on ɗon cheikh nam mi jaɓana on ɗon ko mi yii ɗo leetuɓe e julde tawi ko feetuɗo woni ɓe julnude ko ɗum ɗon ɗum ɗon juma tawi ko feetuɗo na to ɗum ko leetuɗo mo toltino juuli ka place mum wono fandi haɓe ɗum ɗon e tori ke jaam sagata ɓe yoɓe waɗa On jarama. mo ɗon mbisa laaɓugal posare tigi tigi yo Allah taala yoɓon ko ɓuuri moƴƴude Amin, yimɓe ɓe no ɗuuɗi kadi mo koɓe ɓe tenaki dara yo Allah ɓe tena ko e jammote Amin, amin. wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi o weltanama on jarnama fotanama haray ɓeɗo ɓe yewti en ɗo yewtere labande haray musidɓe julɓe tedduɓe wattane yilay kaɗo dina men haray woɓɓe kadi seni keyɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah ko Mouhammad bari wonɗon nodde inandema
afiya Naam. ara mi jarni on mi jarni Oustaz Mouhammad amin Naam. kala ka ɓe tolori Naam. ara baɗi ko onon ɓe karama koɓe Naam. toro Allah subhanahu wa ta'ala yo hawtiten en fof on haren jannatul firdawsil ala Amin. waɗi noon hiɗon laaɓande yimɓe ɓen hiɗon eti rewe seɗɗen fof Naam. kono nder toɓɓere nde ƴettan ɗon ɗo en hannde ɗo ko wiyete Tububuyee koko weltinda e muɗum moƴƴa noon ɗin noon ko huɓituɗo surko manka cuuɗi pellet son ndaari noon ko yowondiri e affaire ɗe ɗo dewle ko lawta o ka yani lawta o ka jaɓindirgol ko ɗon programme o ko ɗon ɓuri jiiɓaade par ce que ɓe nelaaɗo maaki en suɓo ɓen en nelaata pasde ɗen ɗon hiɗen ndaarde ɗi ɗo on fof ɓay osmante aray ko ɗum noon wallahi feekiiɗe ni komi hootata ka suudu ɓeygu an no explique naran ɗo wo goɗɗo no ɓiiɗo ɓeygu muɗum ŋeesiraaɓe muɗum fof ko kawtal ngal ƴetti o toon jonni joni ɗon so sati naɓu wano debbo on kanabtaani tawi noon debbo on kadi ko reeduji allahu akbar ɓen ndaari sika ɗum ɗo fof moƴƴiraani kadi no haani wattande ila ka janngaaka ɗon fof probléme on fof ko ɗon naati si diina janngaaka faama gollitira ko probléme ko ɗon probléme ji ɗin fof naati arayno yo Allah subhanahu wa taala on yo hollu en goonga o newna en jokkugol goonga o addina e meeɗen o newna e woɗɗi tagol haray ko jannugol on ɗum welta noon on jaarama mi weltanike on fota yo Allah waɗu jikku mon on jikku Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam haray musidɓe julɓe tedduɓe en nani ko ɓeeɗo kadi maaki kon haray ko torondirɗen jeejindirɗen haray dey koyen watta yila ɗiɗo haqqeji ɗiɗo toñeji azulmu zulumatu yawma alqiyama nam assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nam waaleykum salam wa rahmatullah ko tooli moɗon Mamadou Diallo on ɗo solotrima nam ko tooli moɗon ala mi weltanike am ɗon Oustaz nam Allah waɗa on jondiri aljanna amin 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 ara e Allah subhanahu wa taala ɓeyden hiwde no moƴƴiri amin 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 ara min ko landal mi mar ɗon nam simiɗo anndi simi annda ɗaɓɓen ten annduɓe ɓen ko noon woniri nam yer ko annduɗan ko on ɗon jabaade nam aray ko si o 31 feƴƴuɗo ɗo mi e gore jam min fixti jour tawi noon hawra e 31 fi yaltugon sortiɗo est ce que si min yalti ɗon aray min yalti 31 aray ko on lan mi famali tawi ɗon mari mi e gore jam quoi min fixi jour nde komin yalta waɗgol on ɗum sorti ni to yaw bon jooɗo e liye jooɗo seeɗa to après min wawre noon e 31 après min yehi min waɗi ɗum ɗon noon est ce que min tawama yaltude 31 aray ka kon mi torike on mi jeeji on acce yaltugol suguɗe yaltanɗe moƴƴana on few neɗɗo julɗo on koyo o wakkilo ka diina ka o ɓeydoto ka diina makko ka o janngata diina makko kan o ɓeydo o gollitira ko ɗum ɓurimo moƴƴande edi perdugol tan perdintake ɓayruyiɗen fellitani hoore men en jaɓata perdinde mbuuɗi annoddata ɗo goɗɗo gayno yewtude wallina téléphone on hara kupali ɓayɗa andi ɗon ko mbuuɗi woni sumude ka joni ko honɗum goɗɗo yahata inna no yaha tun yalta jooɗo ka jooɗete moodi hebbano woodi ka julɗo yaha o ɓeydo wattane yilay ɗum taw jaɓu ɗum few watta on jaɓu sugu ɗin yaltanɗe he wona ɗum ɗo woni pinal dinal islamu goyi na pinal ni goyi wigol no yaltude yaha tun ka yahete yaha jooɗo ka jooɗete an a ala ayije ɓurana jangeteɗe a gayni famude diina kan a gayni hunjade diina kan ko ɗum ɗo fof waɗi si ƴettuɗen o mawdu men ɗo fi tubugol ɗi piiji fof ko tubanteɗi ni terte julɗo duwa ka perdude tan wattana yilay ɗum ɗum si hawri e 31 hawrale e 31 wana hunde moƴƴere few taw jaɓu wadde ɗum few ɗum na ko moƴƴi koko nano ton ɗo no wiye wondema honno goɗɗo kadi no duwa iwde ɗo yaha ɗo e nokku jooɗo ka foti jooɗoda e ɓe jooɗodata yewta yewtereji fotuɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɓe ayɓe men ƴettuɗen ɗum e jungo mum tertoɗen ɗin piiji he neɗɗo yo eto o wona ka ɓeygure makko o jooɗoda e ɓeygure makko nden ɓe ɓeydo ka alhaali ɓeygure maɓɓe ma ɓe ɓeydo ka diina maɓɓe ko ɗum ɗo woni ko moƴƴi kon kono wiugol no yaltude tun yaha jooɗo ka jooɗete wowla ko wowlatake wattana yilay ɗum aray woɓɓe seni keyɗe wernude ɓe
naam assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah naam ko wonɓe on ton ko abdourahmane so wonɓe katoro naam ko toolimoɗon ok ko landal mo romse simiɗo anndi sina ɗum ɗaɓɓiten annduɓe ɓen ɓayru mi hewta jabagol lande ko duulirde kamen duuloto ɗum naam vérifiya noon ha ndara tawi giblon no feewa naam joni noon imam on ko dulnoto ɗon ko ɗum ɗon tun fewtina giblon ko hedditi gon fof joni ɗum ɗon no woni ko won ɗon ha wari tawi woɓɓe ara e joni juula ko yaasi ara woɓɓe no julde ndera joni noon ara e imam on ko yoru tapi imam on tun huccina heddi gon fof joni no julde ɗon ko ɗum ɗon mi landi si ɗon falti joni fiyo mi faamu kaka imamu on wonata ɗon tun fewti qibla tapi on huccina luttuɓe ɓen fof hara fewta qibla juulirde fof no raati qibla on ko tapi on yiltani no juulirde nden si raati qibla on tapi on koyo yilte fewtine qibla juuloɓe ɓen fewta qibla ko tapi noon imam on ko juulita ɗon tun ko ɗum ɗon tun yilta diya fof no woni ko won ɗon fop no hana yiltede ɓayru fop no hani fewtude qibla si fof fewtali qibla on haray marsali fof no hani fewtude qibla on juulirde si wayi noon koyo famodire wurte sina ɗum janggo goɗɗo goo no wawi arde o naata ɗon juulugol o tewto ko juulirde nden waɗana kon o ronka fewtude qibla on haray ɗon moƴƴali fewtugol qibla on no jeeya e sartiji julde nden haray sarti si timmali no hana wattede ka ɗon andi salliga gongol e lotagol longal ngal ko jeeya ɗum e sartiji julde nden si ɗum manki moƴƴintintake moƴƴintinte ka awa fewtugol qibla on kadi no hana moƴƴintinede joni noon tawi hooreɓe amen ɓen ɗumon nanki ɗum no ara minen gonno no waɗirta ko yon eto famodiron e hooreɓe ɓen ha on fof mo on wawon juulande allahu subahanahu wa taala fewton ka qibla ko ɗum noon ɓuuri moƴƴude hara on waɗiral ɗum yeddodiral e piiro e sonko yeddodirol kadi e piiro e sonko ɗum aransata hewnde hande ɗo koyon ƴettude juulirde nen iɗon andi logiciel ji no woodi wiyeteɗi qibla sa télécharge ɗi ka téléphone ma so waɗi busolon tun on daari famodiron e mawɓe moƴƴa woɓɓe goo noon ton noon na onon yewtataɓe ko makko baaɓe goo ɗaɓɓoton ko yewtaɓe wona yo wi onon ɗo on ñosoto mawɓe ɓen mettina noon ɓe yewtonɓe andirton mawɓeɓen kadi ko moƴƴere faalana on kono goɗɗo no faale e moƴƴere o falja ara yo Allah moƴƴina on jarama albarka amin 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 on jarama albarka inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe en weltodirani fota haray woɓɓe goo kad seni keyiɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum alhamdulillah ɗon e jaam ko homɓe wonɓe on to ko kaccatu fari won so ɗintoraya nam ko toolimoɗo meɗen jenti on anno ko moota waɗne honno mi yeyi ñande goɗo ɓe iri golle mi jaɓɓiɓe mi defani ɓe sakon donc kawtal ngal fof noon no jooɗi ɓe wikkila min mi seytinaade fijiri ɓe han min naati ko suudu ɓay min naati mi hollide mi seytini ɓe annda ko seytane honnum ɓe seynuduno ɓe holli wooti mi seytini ɗum ko haaju an si heƴale an yon waɗu kon saala o min mi yoɓɗo woye na ɗum mimminiri si ko ɗum mimminiri mi ƴettata ɓay ko yanko min jaɓɓode ka tigi tigi tawi ɓe hewtide seytane mi defi ɓe fi on seytane si tawi ko honnum ɓe heɓi sokola honnum ɓe heɓi yoɓe anndu to na min waɗi ɓe ga ɓe holla yoɓe haalanan honnum ɓe seytini fi yoɓe waawude wona min ɓe seytinani donc tawi seytane sowɗe ɓe wawaɗi belan ko honnum ɓe seytini ha noon koy ka wonɗo ɓe holla allan ɗum ɗo ko anndalan ɗon mi waɗaɓe hunde ɓaɓe yaltumeɗen weltodirani ɓe tawra allan min on bonnere ka suudu donc waɗi so ari
ton ha ka tigi min ka tay ko mi asiru doli lan wi ogol ko ndin woni e koma bori pakke sa andi goɗɗo faala kama ko hertingol ma o waɗete aɗa waka yattude yaafi foddi toɗa yeeso yimɓe ɓen ɓay mi haali ɗum ɓe wi wo partide nde ñande wotami jaɓɓoɓe kami tefti maɓɓe ka ɓe lando ari ɗon mettodiral ngal haa ɓe holli woɓe wattilan biro maɓɓe joni ye ɗum woltaka de ɓe jaɓaɗi jonnudelan paasi donc ɓeɗo konakiri ga kamen no woɗɗi ɗo ɓay ko takko kanka joni noon ɓe woniri ɓe huɗiti mi holliti mawɓe am ɓen noon joni mawɓe am ɓen wi addantalan paasi normalement ko kamɓe suwa jonnudelan paasi jiya joni jonnude alalan jonnude mawɓe am ɓen addanallan min mi anda komi hitta paasi ko honno noon fingal wondigal amen ɗo kamin miɗo felliti ɗum ɗo moƴƴa ko haray noon ko yowi kon e telemma parangol ni on ko ɗon aninin mi haray hande kadi joni noon ɗo premier taw ko yowi e par mon on ko darugol no moƴƴiniron kamɓe wowluɓe konngol ngol ɓe giɓe mari sanction mo ɓe waɗata ɓe waɗa sanction maɓɓe on si sanction maɓɓe on gasi hatta continiron dewgal ngal no moƴƴiri kono ɗo e ɗum yiide e bolonda maɓɓe on si tawi kamɓe on wawali famodirde yiidon kadi jon ɗo haray leer on yoni ka radio joni mi anda si on noddoytalan altodirde moƴƴa yo Allah moƴƴin dewgal ngal hakkude moɗon o moƴƴina fof haray tigi tigi on ɗo joni ɗo ɓay haray tan men on raɓɓiɗi noddo yelam ɓeyde yewtude moƴƴa ɓeyde wallidirde fi no ngal ɗo dewgal moƴƴira hakkude moɗon yo allahu o malnu en o hissina en haray tigi tigi on ko ɗo wonɗen hattude nde tawde programme ji ɗin ko o na numéro an on nimi jonnay joni numéro an on manditemo maron inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah haray numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 anangana